kena dia. Jadi Ya oke lah kayaknya mari di film langsung di film dia membuat konten di video. mana opatan? Biar ya. Kalau habis senang tahu deh. Itu di film. Oh, bilang dia sip. Aja mau lu. Itu belum karet. Ternyata di luar rumah. Kamu ini kan apa tuh? Oh, di film mah enggak. Dadah. Dadah. Ah, kadinya ngiring akan ketosan ah. Oh, nyangka ke kagrup banyak. Awas, iya kagrup.